Imboni TV. Mwaramutseho neza turabasuje twizera ko umeze neza uherereye hirya no hino abari mu Rwanda abari hanze yarwo aho uri hose hirya no hino turagusuje tugane ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye kwibanda ku makuru menshi atandukanye ari kwibandwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ariko mu gihugu cya Kongo nanone nje ndi kumwe na Zerubabel nje nitwa Ajabo Marashi Zerubabel ndagusuhuje. Marashi nayo ndagusuhuje by'umwihariko n'abakunzi b'Imboni TV twizere ko meze neza. Reka dusuhuze umugabo witwa Aimable twahuye akambwira ngo Imboni ndayikurikira narababonye ku Mboni muba mufite n'amakuru meza. Aimable n'abandi mwese nawe udukurikiye gutya aka kanya uje no muri comment tubwire uherereye hehe ubundi. Yego rwose tunabatera yambaho tubaturanga niko bimeze. Ariko Rozoruba tutaryongoye cyane tuze kuri iyi nkuru kera kabaye hari ibitero byagabwe na FC M23 yigambye igitero gikaze ariko igitero ngo kigamije gukumira ibitero bikaze Kinshasa ikunda kugaba kuri uyu mutwe ariko kandi mu by'ukuri bigaragara ko hari ibice bigaragara isatira ibice bitandukanye bigaragaza ko byafatwa ndetse na Kisangana bikibuga cy'indege uyu mujyi bitekerezwa ko mu gihe cyashoboka ikibuga cy'indege cyanafatwa ndetse ni mujyi ukaba wafatwa. Uraza kudufasha tumenye ngo uyu ikibuga cy'indege kiraza gufatwa uyu mujyi uraza gufatwa. Ese bino bitero uyu mutwe wigambye mu by'ukuri kuki wagabye ibintu bitero? Ese intwaro bivugwa ko zafashwe bivugwa ko uyu mutwe wafashe intwaro nyinshi cyane n'indege z'intambara ni intwaro zatwitse. Yego biravugwa. Uradufasha kugira ngo tumenye ngo byafashwe bite, byafashwe nande, byagenze bite? Dufashe twinjire mu kiganiro neza. Habaye icyo twamenyesha abantu nuko ibitero byagabwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere hari kuwa gatandatu, hanyuma kandi bihura n'undi munsi wo ku cyumweru hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri nibwo ibyo bitero byagabwe. Ntabwo urumva ko haciyemo iminsi mikeya abo ikintu cyabayeho nuko ibitero byabuze uwo byegekwaho. Leta ya Kinshasa ikareba ikavuga iti uyu mutwe kudafite ubushobozi bwo kurasa hano wakoresha indege. Ndaza kukubwira intera irimo ubutaka Alliance Fleuve Congo 23 igenzura intera irimo hagati yabwo na hariya Bangoka Ikisangani. Yego wumve ko bitari byoroshye. Yego baravuga bati ko abantu badafite ubushobozi bwo kurasa hano ninde uharashe? bati n'u Rwanda. None ikintu gitangaje u Rwanda bahise bavuga ko ari rwo rufite ubushobozi bwo kurasa hariya Kisangani rukoresheje intwaro zigenda ibirometero 500. Kuko bizi uko ibirometero 500. Baravuga bati ubundi mu busanzwe intwaro zakagombye kuba zifitwe n'iri huriro Alliance Fleuve Congo 23 ni intwaro ziciriritse zitakagenze nibura hagati y'ibirometero bingaye nka 50 gutyo. Nuko bati n'u Rwanda n'u Rwanda rwaharashe. Icyo gihe bavugaga ko reka nze ndebe intwaro babashinjaga kuba bakoresheje reka ndebe ntabwo nagenda gutya gusa ngo tubyumvikane neza nyine tumenye ngo intwaro ni izihe zirasa mu ntera ingana gute kuko u Rwanda rufite intwaro nyine nyinshi zitandukanye. Tumenye mu by'ukuri muri za ntwaro rufite nizere rwashinjwe kujya kurashisha muri biriya biti. Ahangaha u Rwanda rwari rwashinjwe kuba rwakoresheje drone zo mu bwoko bwa YX 121. Bavuga bati iyi ni utilité stratégique. Iki gikoresho kirakomeye cyane kirasa mu ntera y'ibirometero 500. Bakavuga bati izi drone zo mu bwoko bwa FPV zifitwe na mu by'ukuri zaba zifitwe na Alliance Fleuve Congo 23 zirasa nibura ibirometero hagati y'ibirometero 5 n'10. Birumvikana akana ni u Rwanda nirwo rwaturashe. Nuko abandi baraceceka baryumaho. Yego nijoro abantu bamwe turyama dusinziriye
tujya tubona itangazo sasa gutuka kwa Lawrence Kanyuka. Hanyuma iri tangazo ryaje rikurikira naryo umfashe ndaza kuri komozaho, ryaje rikurikira iryabanje ryihanangiriza FARDC n'abariye babo babihanangiriza babaha romarike babasaba gukura ingabo n'intwaro mu nkengero za Minembwe, hafi ya Minembwe. N'itangazo ryaje ririkurikira naryo ndaza kuri komozaho. Mbona hahanutse itangazo ryasinyweho na Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu ni bashinzwe communication muri Alliance Fleuve Congo ma 22. Yego. Bagira bati hurira Alliance Fleuve Congo ma 23 riramenyesha communauté nationale et internationale, rubanda rwo muri icyo gihugu na rubanda rwo hanze, ko hagati yo kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama no ku cyumweru itariki ya mbere Werurwe nani Gashyantare, ngo hagabwa ibitero byari bigamije gusenya ububiko bw'intwaro zari zibitse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bango kariya kiri Kisangani, kandi nitwe twabikoze. Yego, niko bimeze. Urumva? Yego. Bo bakomeza basobanura ko ngo ububiko bw'intwaro bwari igikoresho nyamukuru cyo gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero byose bigamije ubwicanyi mu bice bituwemo n'abaturage, by'umwihariko mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo ma 23. Ibyo bice bavuze ni territoire ya Masisi, yego, ni Warikare, ni Rushuru, ni Rubero, ni Karehe, Mwenga ndetse na Minembwe. Yego, kiriya izi territoire urumva urya ari nyinshi. Yego. None baravuga bati iki gikorwa cyabaye nyuma yuko habayeho amatangazo menshi twagiye tubihanangiriza kenshi, ariko ntibabyitaho bica amaso, ahubwo barabirangarana ku buryo bukabije kandi ntabwo byari bikwiye. Yego. Amatangazo barayasohoye nibyo. Yego. Alliance Fleuve Congo ma 23 ngikibutsa ku mugaragaro ko itazigera irebera yihanganira ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bugamije kurimbura abasivile bo bita inzirakarengane, ngo bakomeje kwibasirwa ku buryo bugaragara. Iburira ubutegetsi bwa Kinshasa kwaho buzakomeza gukora ibi byaha bimeze gutya. Alliance Fleuve Congo ma 23 izakora ibishoboka byose kugira ngo ikureho izo mbogamizi n'iyo nkomoko yabateza akaga. Yego. Agahantu uza kuhitaho ndabyumva cyane, izakora ibishoboka byose ikureho ibishoboka byose harimo no kurasa icyateza akaga ibi bice byabo bagenzura. Yego. Iri huriro ryakomeje risaba ubutegetsi bwa Kinshasa gufata icyemezo gisobanutse kandi kidashidikanywaho hagati y'amahoro n'intambara. Wumve, nibaramuka bahisemo amahoro, twe tugomba kubahiriza ibijyanye n'agahenge. Nibaramuka bahisemo intambara, Kinshasa izitegure kuzaryozwa ibizangirika byose bizabera muri iyi ntambara. Yego. Ingaruka zose zizaba ku butaka bwa Kongo bazabyirengera. Nibahitamo intambara bazabyirengera. Nanga yavuze ngo niba mushaka ibiganiro turiteguye, niba munashaka intambara nabwo mwitegure, n'ingaruka muzazakirize yombi. Uribuka ijambo rya Makenga ahura n'abakadire politike ejo bundi basoza umwaka, aho yavuze ngo ababwira ngo muri kunyumva yego, muzi hariya vita, munajua hariya vita, munajua hariya vita, muzi uko urugamba rugenda, muzi uko intambara murayizi intambara, cyangwa muzi intambara. Hii vita tunaenda kuishinda, hii vita tunaweza kuishinda, hii ntambara tugiye kuyitsinda. Yego. Ako na Kamakenga nari nkabibi. Bivuze ngo dukomeze. Wibuke n'ibindi byatangajwe na Colonel Nanga. Yego. Yavuze ko hari ku minsi mikuru ya Noheli, aravuga ati Noheli y'uyu mwaka utaha tugiye kwinjiramo ni Noheli y'akataraboneka, kuko tuzaba tubyina intsinzi. Iyo ntsinzi bazabyina ni iyihe? Abantu nyine babyumva. Alliance Fleuve Congo ma 23 rero yasabye ubutegetsi bwa Kinshasa guhagarika no gushaka abandi yegekaho bya bitero. Muramenye nta wundi mwanzi mufite, murekeraho gushakira ku Rwanda, mwe gushakira ikibazo aho kitari. Ntabwo ari u Rwanda rwabashe ibitero, ni twebwe. Umva noneho ahantu hakomeye cyane. Yego.
bavuze bati igikorwa cyabereye Kisangani cyakozwe natwe Alliance Fleuve Congo ma 23 sinikoreho abantu bagira ngo ni ngewe Zeruba oya byakozwe nabo ngabo. Ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buzi neza ibikoresho bya gisirikare bwasize ku kibuga cy'indege cya Goma, Kavumu, ndetse bagomba no gusobanukirwa ko gukoresha drone n'abacancuro abamerceneri ngo atari uburenganzira bwihariye cyangwa se ububiko bwa Kinshasa yonyine. Mu burya impamvu babwiye ngo ntabwo bari ari bo bubiko bwanyu mwenyine, yego twaraje turabakubita aho bari hose turabirukana, kandi basigaga intwaro, basigaga izo za mitrailleuses, basigaga amarance rokete, basigaga izo drone, basigaga Sukhoi 25, basigaga ama SMG, basigaga za Kalashnikov, basigaga buri kimwe cyose mu ntwaro. Kavumu Bukavu na za Gomano na ibyo bivuze ari gusa ko be gushinja u Rwanda ibyo bitero ati aho dukura izo ntwaro su Rwanda ruziduha. Mwikwibaza icyo twarashishije ati twebwe ibyo byose twabifashe aho urugamba twarwanye, ni mwebwe uko tubatsinda mwabihasize twarabifataga. Bo bavuga urumva bagiye muri dairema, izi ntwaro zarashe hano zikaze kuri uru rwego, izi ntwaro zarashe hano batari iz'umutwe. Abandi bati ariko bagize neza baranabibutsa, mwirengagije ibyo mwari mwarahaye abamerceneri, mwirengagije intwaro mwari mufite ku bibuga by'indege ibi n'ibi n'ibi, muracyabifite izo ntwaro mwarazihunganye. Oya ubu nitwe tuzifite tuzikoresha turasa aho ngaho. Sasa twikomereze na iby'itangazo nabisoje, ahubwo ubwo nuko rero noneho akana tunyaruka uyu mugabo uretse gatoya sinkuciye mu ijambo, ndagira ngo tubanze turebe ibijyanye n'irindi tangazo bari babanje gusohora ryihanangiriza FARDC n'abariye babo. Itangazo rya mentioninze FDNB, Force de Défense Nationale de Burundi, rimentioninga Mai Mai Wazalendo, rimentioninga abamercenaires byaba abanya-Israel cyangwa se Black Waters bo kwa Eric Prince, bamentioninga ingabo za Tanzania n'undi wese wumva ko yabafasha leta ya Kinshasa. Bababwiye ngo aho tuvugiye mukure ingabo zanyu n'intwaro arantur mu nkengero za Minembwe, nimutazihakura biraba bibi. Kuko uku gukomeza kwegera Minembwe n'ibindi bice niwe usanga mugaba ibitero ku buryo buboroheye, mukamenasa abaturage, mukarasa no ku birindiro byacu. Icyo kintu bakibasabye rwose, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho. Ariko ubundi urifite hafi aho itangazo rirahari, nubwo ntarinyuramo byose cyangwa icyari kigamijwe nabyo nta kiba bitwaye. Gusa bamenyesheje ko bagiye gukomeza gutwika ububiko bw'intwaro bwose aho bwaba buherereye mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa. Zeruba tuzo no kujya kuri ya mpamvu ya bya bitero twabonye wari mutubwira n'icyatumye bigabwa. Mu by'ukuri ndashaka ko tugura kuri aya magambo Colonel Nanga kuri X yanyarutse aravuga ngo ibi ngibi ni icyerekana ubudahangarwa. Nuko ngo ibyo bitero byagabwe umutwa AFC M20 wagabye wanigambye ko wakigabye muri ya bice. Baravuze ngo ni icyerekana ko ubudahangarwa bafite bwo kugira ngo bakumire ibi bitero bya Kinshasa byagabwe n'ibindi bizabagabwaho. Itiminisi ni ugutanga message y'uko twebwe duhari kandi twiteze gukumira ibitero byanyu byose nka Kinshasa. Dufashe kumva ubundi ubudahangarwa cyangwa se ni gute kuki yavuze aya magambo, message ashatse gutanga ni yihe? Nanga rega sinabivuze ko bajya basohora amatangazo kenshi yihanangiriza Kinshasa, ibabuza gukomeza kwegereza intwaro zikomeye hino babegera, ibabuza gukomeza kugaba ibitero. Batanze amatangazo, icyari gikurikiyeho kugira ngo bashyireho ubwirinzi barushaho kwirinda. Alliance Fleuve Congo ma 23 nta bushobozi ifite bwo kubaka ubwirinzi mu kirere. Iyo bimeze gutya rero gerageza uhangane n'ahaturuka ibyo bitero.
ugerageze hanze ya kamera twaganiraga ku kibazo cy'Uburusiya na Ukraine. yego Uburusiya abantu ntibakabone igihugu cyifata kikarasa ikindi ukumva ngo hapfuye abantu bakeya. Baba barasa ububiko bw'intwaro. yego Twangiza izi ntwaro zabo turaba twihaye umutekano, ntabwo izi ntwaro bazazikoresha baturasa. yego Twangiza inganda z'intwaro zicura intwaro, nituzangiza ntabwo mu minsi itaha bazaba babona uburyo bakora ikindi gisasu cyo kudutera. yego Twangiza intwaro Kinshasa ibitse hano Bangoka, ntabwo turamara iminsi tutari kubona ibitero. Uraza kubona rezilita, Yego. uraza kuzibona muri izi teritwari za Warikare, Masisi, Warungu, Mwenga, Shabunde, biki hose aho ngaho uraza kubona nta bitero biri buze kuba bihagabwa muri iyi minsi. Yego. Kubera ko umwanzi bamunetralize aho ngaho, niho bakoze igikorwa nyine ni nk'ingamba z'ubwirinzi babashyizeho hari, sibyo? Aha ngaha rero babanje kubibumvisha, Yakomeje aravuga usibye ko bisha amatwi nyine, ariko barabibabwiye. yakomeje aravuga ngo gukoresha Kisangani nk'ahaturuka ibikorwa by'iterabwoba bigabwa ku butaka bwacu birabujijwe. Birabujijwe nyine, mbese ntibabiberetse ko bibujijwe? ntabwo ari amarenga yabibabwiye, birabujijwe kuba mwakoresha Kisangani, kandi Kisangani inzira zayo bawerekeza Warikare. Bo reka mbanze mbwira abantu impamvu rero byari byoroshye kugaba igitero kigamije kwangiza zino ntwaro za Warikare. Tubwire. Ubundi iyi ngiyi Kisangani ariya mvuze ngo intwaro zahe ngo za Warikare, hoja intwaro za Kisangani. Bo ubundi sinakubwiye ko hakoreshejwe intwaro igomba yarashe mu ntera y'ibirometero 500. yego ndabiri 500. Ubundi kuva Warikare nyine mu bice byegereye aho M23 igenzura, ubwo Warikare yegereye za Masisi, sibyo? Kuva hano Warikare ujya Kisangani hari intera y'ibirometero 444. yego wumve ko ubwo ibyo birometero ntabwo bikiri ikibazo ku ntwaro yakoreshwa irasa mu ntera y'ibirometero birenga 500, sibyo? yego aha ngaha kuva za Warikare ujya Kisangani uri gukoresha imodoka ukoresha nibura amasaha 6 n'iminota 50. yego 6 ntabwo ari menshi. yego amasaha 6 si menshi kuko nko kuva ubwo wabuva nka Kigali wenda ujya Rusizi, ujya Rusizi, sibyo? yego Mbo uri kugenda n'imodoka amasaha 6 n'ibirometero 8, amasaha 6 n'iminota 50. Hano hantu hose uhagenda ukoresheje route nationale nimero 3, niyo iva aho ngaho igenda nyine ikinjira za Kisangani mu mujyi, unasohoka n'ubundi winjira za Kinshasa. Buri uva Kisangani ne bujya Kinshasa. Abantu nibabyumve gutya, ushobora kuzasanga rimwe M23 irashe na Kinshasa. Birashoboka. Ntabwo bisobanuye kuhafata. Ariko birashoboka. Birashoboka cyane. Ariko yaharasije byabaye bikomeye. Kurasa oya baba batagetinga ububiko. Erega habanza kubaho ubutasi. Mukamenya ngo ububiko bw'intwaro zikomeye. Bashaka ububiko bw'intwaro. Nawe urimo urabyoroshye. None se uri wawe mu nzu, umuntu aguteye ibuye ari ku muhanda, nuko yabageze mu nzu mu buriro, urumva ari kimwe? Oya, ntabwo kurasa ububiko bw'intwaro bivuze gufata agace. Maraki ubyumve neza. Ntabwo bivuze gufata agace. Nukuvuga ngo kandi rega nabikubwiye haraswa ububiko bw'intwaro zikomeye. Yego. Izi drone zose zari hariya urabizi neza, ariko ni ibitero bingahe Alliance Fleuve Congo M23 yagiye Karama muri Minembwe hariya. Ni byinshi. Ejo bundi bagiye babigaruka nuza Maître Moise Nyarugabo nigeze kubona agaragaza sirimitanete yinuza y'ibitero byagiye bigabwa hariya n'amatariki agiye atandukanye. Indege zagiye zigwa hariya, zangirizwa hariya, izo bahanuye. Ejo bundi noneho bari bagabye indege, ibitero by'indege 9 hari bahanuramo imwe. Ibyo rero nibyo badashaka, nibyo M23 idashaka. Yego. Na Kinshasa ndabikubwiye, niba menya aho buri
niho hatahiwe. Yego. Nibamenya aho ububiko bw'intwaro buri Aha. bazaburasaho nta kugisha inama, kuko leta ya Kinshasa yagiriwe inama kenshi irinangira. hanyuma hari ikibuga cy'indege cyitwa Bagoka, ni Bangoka rega n'icyo Bangoka cya wakigarutseho. Kiri mu ntera ya kilometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani uko bigarutseho. Yego rwose ibirometero bikeya cyane. Bavuga rwose ngo kiri mu ntera ya kilometero 500 uvuye mu burasirazuba bw'imirongo y'imirwano yo mu ntara ya Ibyo birometero 500, ibirometero 500 y'amajyepfo nako. ni ibirometero byagenzwe n'intwaro zagiye kurasa hari. Yego. Hanyuma cyo kibuga cy'indege rero cya Bangoka ntabwo gishobora gufatwa ko gikoreshwa cyane na Kinshasa, cyangwa ni umujyi ukaba wafatwa. Kwafata oya, kwafata ntabwo mbibona none ko wawusatira. Oya kwafata, reka nkumbwire, none se ijya gufata Kisangani isize Walikale gute? Walikale ariyo anuza piste d'atterrissage na akavuga ko indege gato ya kari ahitwa Kigoma. Yego. Sibyo? Kigoma hari. Kigoma hari wari uzi ko naho mama 23 yahakuye intwaro. Mbere yuko ihava yaragira harwana, hariyo ingabo nyinshi, hariyo na FDLR nyinshi, hariyo Walikale dore ko yegereye amashyamba. Yahakuye intwaro naho. Yego. Mbere yuko ijya gufata rero izi za Bangoka yabanze kisubiza Kigoma muri Walikale, ko Walikale urabizi neza ko itayifite uburyo yavuyeyo urabuzi. Tubigarukaho n'ubundi byari ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba u Rwanda kuba babagira inama bakahava, kuko bari bagiye kumenasa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hariya muri Walikale hariyo Alphamine. Alphamine hari ikirombe kiriyo nyine gicukurwa amabuye y'agaciro menshi cyane kuri uyu mugabane. Urumva kino kibuga cy'indege kigarutseho byasaba ko Walikale banze ikavamo. Niba Walikale rero ikirimo kandi niyo mu nzira ziberekeza za Kisangani, ntabwo urumva byagorana cyane kuvuga ngo kibuga cy'indege leta irakifashisha. Erega nacyo cyifashishijwe nk'ububiko bw'intwaro. Ubundi ni ikibuga cy'indege. Niyo mpamvu rero ndi kubivuga. Ni ikibuga cy'indege. Niba gifashwe mu kubika intwaro kandi kikaba kibangamira bano bantu bo muri M23, baravuga bati kino kibuga cy'indege gikoreshwa haba ibitero, haba kubika intwaro, haba indege, haba iki. Bazakomeza barase, bazakomeza kugenda batata, bamenye ko hari amakuru y'intwaro zahazanywe, bazirase birangire. Ntabwo kwafata byo byorere, kuko erega hari na amarembo ya Kisangani, nani na amarembo ya Kinshasa. Na amarembo ya Kinshasa kandi barafite kurinda umujyi kugira ngo utaba wakwinjirwamo byoroshye. Ndakubwira ngo ni kimwe nuko barasa Kinshasa. Ibyo bintu byo kurasa intwaro, kuba Uburusiya burasa muri Ukraine mu murwa mukuru Kiev, ntabwo bivuze ko Kiev bayifashe. Oya, baba barasa aho bacungana n'ububiko bw'intwaro aho buri kugira ngo babusenye. Uzumva nanuza na Ukraine yarashe mu Burusiya batagitinga ububiko bw'intwaro. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ndumva ibyo ngibyo binahagije akuri irasa rya Bangoka hariya. Hanyuma sino bitero byarakomeje no ku cyumweru wabigarutseho, kandi byabaye ni ukuvuga ngo itariki 31 n'itariki ya mbere genditse ku cyumweru. Uyu munsi hari kuba ibiganiro i Doha, Mabuke na Gato na Kinshasa bari kuganira ku meza. Uwo munsi ibiganiro byari uwo munsi hari kuba imirwano. Uwo munsi kandi ntabwo ari imirwano, ahubwo imirwano yabaga muri za Puezero epfo ngo. Uwo munsi bari kuganira hari kuba ibitero. Uwo munsi kandi nibwo bafashe umwanzuro wo kohereza ingabo hariya muri biriya bice. Kozo wagiye ibihe bice muri biriya bice byo muri Uvira, kuko imyanzuro yo kohereza ingabo za MONUSCO hariya yavuye i Doha. Ntabwo byabaye ibiganiro birimo. Imyanzuro yafatiwe i Doha, basinya amasezerano y'uko MONUSCO ari igiye kujya muri Uvira. Ntabwo byabaye imbere. Uriya munsi nukuvuga ngo wo ku cyumweru harari ku ibiganiro. Ibiganiro byari birimo ariko ntabwo byari gukuraho ko wikiza umwanzi, kuko amatangazo menshi yaratanzwe. Ni nk'uko nabo
iby'agahenge katari karimo muri Fizi hari harimo imirwano Yego. FARDC ntiyarwanaga na za twirwane hose yego yego ntabwo rero ibi ngibi rega iby'agahenge kaza ku munwa gusa kaza ku munwa kandi kubera ko Nicyo kibazo. katubahirizwaga niko bagombaga Nicyo kibazo, kubigeza ko kaza ku munwa bagombaga gusa. guprofita kuba n'ibyo ngibyo birimo none se reka nkubaze wari karijya gufatwa ntabwo hari harimo ibiganiro yego ni uko nguko byagenze rero ni uko nguko n'ahandi biba bigomba bashatse abantu bireka kugenda ibiganiro none oya ntabwo babireka intambara ya politiki ni bakoze uko nguko ibiganiro kandi irwanwa barwana. ni uko nguko irwanwa bikazagera aho bigafata umurongo ayo nguko ni hatari hari ikintu kiri kutubwira kuri aha ngaha amakuru kuri iyi ngingo ndumva ari aya ngaya gusa abantu bamenye neza ko nyine buriya muri minembwe FARDC yaburiwe nibatumva rero bakavunira ibiti mu matwi nibwo dushobora kubona nanone hari akantu kari kuba buriya babitsemo akantu k'akoba kandi ubwo bagomba kubumvira ndumva ari ayo ubuyobozi ngayo bwa Copo bwabwiye abaturage yuko intara ya Copo Copo ni agace kameze Copo ni intara n'intara yes bwabwiye abaturage bavuye mu byabo yuko imirwano yabaye ibintu byasubiye ku mucyo ngo basubira mu byabo basoje babwira abaturage umuvugizi wa Copo yavuze ngo abaturage basubire mu byabo ngo ibintu byasubiye ku murongo niko yasoje abwira abantu ibi ni ibyatangajwe n'umusirikare umuvugizi wa Copo rero wabigarutseho umuvugizi n'ubundi w'ingabo ziri hariya avuga ko abaturage bahunze abavuye mu byabo avuga ko byasubiye ku murongo abantu bataha bagasubira mu byabo nta kibazo reka dusoze dusoreze ahangaha abakunzi ba Imboni TV barusheho gukomeza kutwegera n'ibyo tubasaba ntabwo tuzahwema kubibasaba bakomeze bakore subscribe basharinge aya makuru agere no ku bandi mwakuswa natwe twese kuri iyi channel yitwa Imboni TV Naeli Ajab Umarasha hamwe na Zorobabel Nzigiyimana mwese Imana ibindi biganiro byacu birakagaruka Jabless. Imboni TV, Imboni ya rubanda.